won atekerin papa kumam mana duong Rafael Otaya kelone wan kumam de ruonge iruonge mere yamo be chato lobo mateker bedle ilobo kumam yepone nono e kelone wa ruenyo e tok me kumam owinye iyamo mere jo tie chato lobo isipidi aliakonyo wa lobo obedo kuowa kuome dano lobo ena kelo cham awano chamo lobo ena miyo yen bedo tie yen kwanyo chami lobo yen ena miyo wan yamo mewei awano chato lobo okobedo likere lobo otieko chato e tokwa anyito beteki ni chato lobo ni pore yai kano yaro yai kede kumam le kumam yaro kede kapa so uno otieko ruenyo e tokwa so sawa ni angatie wacho ni kumam be lobo mateker chato li iwinjo ni ber kumam mon esa moro chuo toro wacho be anga keli turu bongo lobo achato lobo na bala neno na esa ni anga tie wacho nin dako monyomi tuero meja medede atitu ametie turu no itiunu kede tuera roma ichuono mito chato lobo yambe angelo li idwegi yaro keto tuwei so ngebe tuero melobo uni bedo ni eno indako iritie kede tuero ye iswilwa me Uganda wacho be dako kede ichuo kama iti pacho itie kede tuero aroma so wan chuo samoro wacho be is indaka ni mana ngalo kara mana tie tikere so wano mito neno be miere mulembedie chato lobo bed likita ka yamo kede esa na yamo kede ni apuga no tieko udo be motie ka wano tiu ni yeni motie Soroti district motie Alaki motie Aberemado motie Dokolo motie Molatar inite chato meri tin million kany joka diko yaro bino jo yaro goko lobogi itie chato $1,000,000 potachiel inite ko meri diko do ngamo so chato lobo bedli unjo tel mateker kopno tie meru iswil me lobo land act namba 1 kere namba kanyangon yamo be lobo mateker jotel mere ratwero mere teaching jotel mateker kun ngata moro ngalu banga bedo kea abedo police twero melobo no teaching wone buku e teaching jo me zones e teaching jo me adul no are keko so ko be lobo omi ayamo diatek ye lobo me kumam de isilwa me to me kumam oweki chinga ba neni kiti yaro kikere lobo so amana tie yamoneu chato lobo moro ipin kumam li iwunya ni ber